Malo pito, ko whamolea te kamatatua e tau polo kalama. Ka koen ko ngari ko mau mai ngai fotutu kai whahako lewa e tau whiauhi. O ko whatap ke a whio atua wa whio tau lotolotonga. Ko whatapu en ki he CEO e pot ngau e Fakamaau'anga, mana ko via lea mutua pāhulu. O ku ate ne whatapu ki he kau whamau o kunau lava mai ke whahoko e whamau i he whiauhi o ahoni. Pea ko atu eni pea moe whatapu kia te kpotolu ngā hitimi o kulava mai ke whahoko ai whiauhi, fōfua whiauhi o e Uike Fakamaau'anga o Tongani ke hua noa ua taha. O ku atu e whatapu ma ke he heni ki he sponsor o e whiauhi debate competition o e Justice Week ua noa ua taha. Aia ko e Tonga Lady Association o ku atu e whamalo ko uhia ko e kai tokonu whahoko ki he whiauhi ko e nie kai lava e tau polo kalama ko e ni. Pea ko kore ke hufanga atu e ngai talawhatap ko toa pe ko o sao whaki ki mua i he kamata o polo kalama i ahoni. Ka ata moau ke whahokat ai kaunangani ko kingoa ko Ameria Taholo. Ko e taha pēo e kaungaue i he senta tokon whalau kan malu e whamiri. Ai i he malu e pot ngau e Fakamaau'anga. Ko au ai toko taha ofisa whatau ke polo kalama ke hoatani. Pea o ku iai ai whia ke kamata aki ai Uike Fakamaau'anga ai wanoa wataha o pot ngau e Fakamaau'anga ai whiau whakikihi pe ko debate competition. Aia o ku iai ai e tau Kaveinga mahau'inga o ku tau amanaki ki tau whamanatua i he Uike mahau'inga koe ni. Ai Longa'i Fanau, Totonu, Lao, mo Fanau, Totonu. Children, youth, law and justice. Whatatau pe ke tau polo kalama o ko whakawhe i heni ai whaiwhekau, Reverend Semiskava, whaiwhekau ma ai Pilisone ke kamata ke tau polo kalama halotu, malo au pito. Ik reek mau whaftai atu hi koe whakaloa e Moimoi nasa e a koen. Hoko atu ai ngāo e koen, no toi e ofong e whanua, kui koe mahu ingai mau tau he lao e whanua. Fanau en te nau hoko atu Moimoi e mono tau hi tō mao e tū whahol wa mo lao e whanua koen. Tā puak mai eki ai programa koen, whakakoloa nau ngai atamai. Ngai moni mea ang mau tau kawe ki le lei whaluk fua e whanua. Kau whamau pa peheka ki mau tolko toa pe, mau kau whata he pōpō ke programa o e Uike Fakamaau'anga. Ia sisu kalai sko alo ma whamoi e meni. Whamaloen ki he tangata eiki whaiwhekau, he lot leleu kamata ke tau polo kalamani. Hange pe koe tau polo kalama e o atu pe ki whamatala no ke leleu tau polo kalama i he ahoni. Aia te tau kamata ake ai polo kalama hata lea taritari e whakahokoia e Mrs. Aileen Fonua. Aia koe takia i he tawha ake Corporate Service Division ai pot ngau e Fakamaau'anga. Te tau hoko atu lewa ki ha puipuitua no e tau kau whamau ke pongpongi ke whiawhini o whahoko atu pia e te au. Pea e hoko atu lewa ki hono whamaala e ngahi rules ki he tau whiauhi e whakahoko i he hoatani. Pea hoko atu lewa ki he tau debate. Aia ko u whawhe i eni Mrs. Aileen Fonua, taki o e tawhaaki Corporate Service Division ai pot ngai Fakamaau'anga ke whahoko ai lea taritali. Malo. Ko le pe mua ke u whangatu i ngahi talawhatap ko tau pe ko o se ono au whaki. Pea mei he konga uluaki o e tau polo kalama ai nai whakahoko he pongpongi ni. Kai atamua mo oku ai whainga maali e koe ni ke hoko atu. A hono tali lelei ki mautolu i he hoatani i he konga hono ua o e tau polo kalama. Ko e konga hono ua whokiene o e tau polo kalama ko e whiauhi tipeiti. Pe hangepe ko mo mea i ko e fuafua kamata eni o e tau whiauhi ki he Justice Week o wanoa wataha. Atu heni ai lota honga ia mo oni, whafofonga i atu, ai eiki minista o e pot ngau e Fakamaau'anga, o na po Sami Waipulu, kai pehe ki he CEO, te maleti manakovi pāhulu. Ai lota honga mo e whiawhialahi mo oni i he hoatako ni, ke tali lelei ki mautolu,
Ko ngā koe tuku hau mo whainga homo mo ua, ka mo mea mai ke tau kau whakataha, i he fuafua taimi ke whakahoko ai whi auhi ti peiti o e Justice Week o wanoa wataha. O ko atu ai whamalo lahi pe mo tata lelei ke tangata eik whaiwhekau e pilisone, Reverend Semis Kawa, kai pehefo ki ke toenga e kau whakamau. Malo lahi ai mau whainga maalie ke mo mea mai ke tau kau whakataha i hono teke o e ngau e koe ni kua whakahoko ehe pot ngau e Fakamaau'anga. O ko ato ai tata lelei ka tek motol ko tape ai ngahi timi ti peiti ko mo le sita mai ke kamata ai tau whiauhi o e ho ata koe ni. Malo au pito ai teke pa mo e poupou ko mo whai o honga ia au pito ai pot ngau weni. Pea mo whiawhia lahi i he tali lelei ko mo whakahoko o mo kau mai. Ke tau kau whakataha i hono teke aki, pea mo hono lele aki o e fuka, i hono whakamana tua o e ngahi ngā ue o e Fakamaau'anga. O ki kai halea e mo ua pea mi he whine mo tuani ke whakamalo o atu. Malo e poupou, malo e tokoni, malo e tau whe ngā ue ak whakataha i he polokalama o e hoatani. Ko ia e pea i ki lea talitali. Tua whātu. Pātona ai whamalo ke a Eileen e lawa lelei ai whatongia o e whahoko ai lea taritari ke whiawhini. Ko e hoko atu e tau polokalama, whatatau pe ke polokalama na e tū whātu. O tau hoko atu en ke introduction of the panel of judges. Aia i he ahoni o ku whiawhia ai ki tatan lelei e tau kau whamau ke whiahu whakikihi o Justice Week wanoa wataha. Te tau kamata pe pia me to matau o ku koe tau whamau ko ia ko Reverend Semis Kawa. Aia ko ia ai whaiwhekau o e pilisone toli o ku iloa Semis Kawa mahalo ku kai ko ha sola Semisi ke Reverend Semis ke te tolu o ku lahi ene ngā ue whataha pia mo e youth o Tongani ko hia ke ta ofia a distribution of drugs mono ngā ake drugs i Tongani o kia e taritari whiawhia ke te koe tātai i whaiwhekau i hotuk taimi ke lava mai ke whahoko ai whiauhi i he pongpong i he hoataini. Ko hoko pe ki ai, ko tau judge pia ko Mrs. Tupou a hau whakov kai tau, ko iani loto maalie. She is currently employed at the UN Women. Ko ia oku responsible for the coordination and monitoring of UN Women programs here in Tonga, particularly the Pacific Partnership for Ending Violence Against Women and Girls, an initiative which is primarily funded by the European Union, which is targeted with support from DFAT, MFET, and UN Women. O whahoko ni atata lelei ke te koe tupo i ho lava mai i he pongpong a hoatani ke whahoko ai whamau ke whiahuini. Ko whaosi i he tau panel of judges, ko Mrs. Fitlang Whaanunu, aia ko ia ai tale e kita o senta tokon whalau ke ono malu i whamili. Nai whotu ai senta koen i wanoa tahawalu o ka mata peai a ngā aue ai tale e kita, Mrs. Whaanunu. O whikau akia pia moe tau mua ko hono ta ofi mono whasisi i ai whamamahi ko whahoko ko i Tongani, ko oange ai ngahi tokon whalao tai totongi kia te knau tolu o koe sia koe i he whamamahi i api pe koe domestic violence. Ai koe konga ia o tau introduction of panel of judges, te wange pia i whainga mali e koe ni ko uhiaki e ngahi whamau, ka pau okto iai hanau mea tokanga kia i ke whakahoko atu, pia tau hoko lewa ki he hoko atu e polokalama, malo. Seems like oku kai ke te iaha mea tokanga kei pe hoha kei tau kau whamau. Ai te tau hoko atu lewa ki he whamatala, pe kono whamamaala, ai ngahi rules ki e debate competition. Nei os whahoko pe hono send out te ngahi rules koen kia te kmotolu, ka ko uhia o whemau pe ke whahoko ai whamalala, mo mahino ki he whaunga koe e whakahoko ai debate i he pongpong i he hoatani. Ai e kamata aki pe ai affirmative team, pe koe timi koin ok ne popo ia Kaveinga koin ai tu whakeat ke te kmotolu. O raki lewa pe, koe tokotaha koe ok fuafua whakahoko ai lea ki he timi koin ok popo. O ku ke kamata e koe ai whakikihi, o oange moha ki
pui tua whamatala ki o mou timi. O anga lewa pia mo ngahi whakikihi mo ngahi poini ko ia o mou timi ki he topiki ko ia. E hoko atu lewa ke lea hono wā e kamata ak lewa ia he tawhaaki koe ni koe o nau whakaikai i. Pe uikai ke nau poupou ke he Kaveinga na e o atu kia te mautolu. Aia e o atu lewa ai pia mo whakamatala pui tu anō nou. O whakahoko lewa pia mo ngahi poini o mou Kaveinga ai uhinga o mou whakikihi ai Kaveinga na e o atu. E hoko atu lewa, aia te tau uraki pe ai ta whaaki koe ni poupou, ua lewa ke ta whaakok whakikihi, te tau te hoko atu lewa ke he toko taha koku lea hoko koe ni koe i he ta whaaki koe o e timi koe o ku poupou, pia tene talanoa lewa ia o atu lewa pa mo ngāhi tāria ke ngāhi whehui, pehe ke ngāhi poini nai o hake ia i he fuafua tō taha koe ni o lea atu pia me ta whaaki koe ni o timi ko o whakikihi. Aia e te tau alu whewhoki aki pe hepe, koe ki ke hepe i e tau polo kalama, aia ku o atu pe pa mo ngahi rules i muahen i he te pile. Koe hiri koe ni koe ai lea whikaua koe ni o timi koe o whakikihi i ai Kaveinga. E hoko atu lewa ai lea whikaua mo lea whikatolu o e timi koe ni o ku poupou. Pea te tau hoko lewa ke lea whikatolu lewa ai timi koe ni o ku whakikihi. Hoko lewa ke rea whika whae timi koe ni o poupou. Whika whae timi o poupou. Pea pehe whoke whika nima mo whika whatou osi koe ni tāpuni lea tāpuni koe ni aiongo timi whatou osi. Koe mea pe oku whaikei ai tō kanga. O whikau aki koe ni pea mo e whahoko koe ni e tau whi auhi. O whia mau pe ke whahoko ke talitali pe ke taha talitali pe ke taimi o ku Totonu ke toki lea ki ai. Pea koe taimi koe ni o ku whakahoko ai koe mua meniti pe o ku ke lea ai o ku lau le vai ho taimi. Hange pe i hono o atu koe ni e whakamatala i e-maili. Koe kamata koe o ti peiti o ngolea kamata o timi whatou osi o pinte nima. Mite tolu lewa toenga ai me mipa e timi. Pea mite nima lewa pa mo i toko taha koe ni o kne tāpuni koe ni koe ai whakikihi. Aia koe tau taimi e tau taimi pe ai a vika pe he foki ke a los mani mo te vita me he tawhaaki koe ni ke tō matau. Koe taimi ko koe o toi pe ai miniti e taha, e tatangi tu o taha tu lewa ai taha koe o e whawhangu. Koe taimi koe e osi ai taimi koe o atka te koe ke lea ai, e tatangi tu o ua tu lewa ai whawhangu. I think koe ki mea pea ku tokanga ki ai o whekau aki pa mo ta rules ki he polo kalama koe ni whakikihi. Aia kou whawhe ia ni au ia ai timi uluaki. Ai ni nai whahatu pe koe ni i he tau polo kalama. O ku mahino mai a koe timi koe nai o atu koe ki iririu pe ke tau polo kalama. Ai koe timi koe na Kristina Moala pia pehefo ki ke Tonga Leiti Association Uluaki. Ke timi koe na Kristina Moala, o uiai ai whetu utaki mai nai whahoko mai ane uhu, o kuna withdraw, o ku whawhi at lewau ai timi Tonga Leiti Association Uraki, ke mo lava mai ki muani kataki. O atene whainga malia koe ni ke Tonga Leiti Association ni, ke whahoko atu hona hingoa. O mahino mai e aho ni o kumalohi, pe win by default ai Tonga Leiti Association ni, ko uhia, ko withdraw ai timi koe ni a Kristina Moala. Aia e hoko atu ai timi Tonga Leiti Association ni, ke raunua i aho pule lulu, e hoko e wha. Kau ate whainga malia koe ni, ke ongo tahine kulawa mai me Tonga Leiti Association ni. Ke at pea ki pui tu anono, malo. Malo Alpito. Ko ki little introduction bit for kau ak mo mau ko as you all know, Malele me Tonga Ladies Association pa ko whahoa at ko ni ko hingoa ko Camilla Hansen
22 years old, still single and mingle. Thank you. Malo pito ko hinga ko listing ko tauafa en malo. Malo au pito, ko Kaveinga nai oanga ki he timi ko en ke whahoko ki ai ke ai whakikihi i he hoatani. Ko Kaveinga nai pehe, ka whewhusia ki ai ongo mātua e palopale ma i ai pe mo Fanau. O kui kai whahoko ai timi ko ni ha tipeiti ko uhia ko mahino i whamatala nai whahoko atu, withdraw ai timi ko ni a Christina. Pea ku ata ai whamalo, whiawhia ki he timi ko ni Tonga Leiti Association i o mo lava mai i he hoatani. Malo au pito. O whakawhi atu le waeni a round hoko. Aia koe alaki whanua FWC Youth. Pea mo e kaliloa a whawhine tonga. Ke mo lava mai ki muani. Malo. Whawhi e nei timi a laki ke whahaho nau hingoa. Mo Kaveinga koe nei o atu ke whahoko a ke debate ke hoatani. Malo au pito. Malo pito ma whenga mali e. Ko ki mau tolo e nek mau whawhawhangai mai por kau tarawo a lak whanua. Pau mau whiawhia au pito ke mau kau mai mo popoi. Au i ke Fakamaau'anga wanoa wa taha. Ko hingoa ko meresi weri mone. Ko hingoa ko sope kai velata. Ko hingoa ko ta whaman whekai, a ko ta ua tōlueni. Ko hingoa ko Jordan haraifonu. Ko hingoa ko rendai tasi ka buka ko casing call. Whamaloin ke timi koe ni a laki whanua. Ai youth ai Saswesiriana a laki whanua. O ku whahoko atu i he hoatani o ku tatau pe ai round koe ni pia mo round uruaki. Na iai whahoko mai ai whetutaki pia mei he kaliloa a whawhine tonga. O kuna withdraw pia mei he whiauhi koe ni. Aia o ku atu o ku congratulate atu ai a lucky FWC youth. O ku tatau pe o win by default ko huia ko withdraw koe ni ai whahoko me he kaliloa a whawhine tonga. Ko Kaveinga na e whaki ka te knau tolu ke whahoko aki ai whakikihi i he hoatani. O ku ikai whiunga ai ngahi tokoni lolotonga ai puleanga mai hako tupu o tonga. Malo au pito, malo alaki. Ko ki liriu pe e taha ki tau polo kalama o ku whawhi i atu le waeni ai nui makamaka. Timi nui makamaka. Kata ke whaha pe ho mo hingoa, pe mo topic nei o atu, malo. Malo pito ko e hinga mau ki grupu ko e nui makamaka. Ai kono hinga ko e good friends. Pe a ko hinga ko kara Fanau. Pe a ko tau tahawaloen. Ka ko e topic nei o mai. Nei pe he o ku ikai whakapoto ki whakangofua e mari he tau tahanima. Malo. Ko hingoa ko Lauman Mosese, ko ku tautahi ben. Ko hingoa ko ana nuku pe ko ku tauatahain. Mole lele ko hingoa ko tuta whiau. Ko ku lele mai me foi pako, me foi ne. Ko tautahawalwen. Ko hingoa ko Veronica Unufe po tauatahain. Malo. Malo au pito, o whatatau pe ki hongo timi koe ko koe ki mua. O ku tatau pe pa moe timi koe ni.
na viai whakahoko whetutaki mai o withdraw ai Tonga Lady Association kulupu whikaua pia me whi auhi. Ai au tatau pe pa moi tim ko ni o na win by default o hoko atu ke round 2 o e tau whi auhi ti peiti i aho pule lulu i hoko e wha. Ko i timi ko ni ai nui makamaka na nau negative pe na nau whakakikihi i ki nau tolu ia ai tō piki ko ni nai o ange o pehe o kui kai whakapoto o no warango fua ai mari e tau tahanima. Malo au pito. Whawhi ia tueni ai Sālote Youth, kai pehe foki ke up before all college, ai a koe tau o ngō timi whaosi eni ke whiauhi i he hoatani. Ko la tēni ki he timi koini pia mei he Sālote, ke kātaki ke whahaho mou hingoa, pia moi topik nei atu, moi tawhaaki koini o ku mou poupou pe o ku mou whakikihi ke Kaveinga nei o atu. Malo. Sai ko hingoa ko Lois Vailea, pa ko e Kaveinga ko na lava ke omika te mātolu o ku pehe, o ku Totonu ke tau tea i he Fakamaau'anga, ai Fanau ta hongo fulu ke hongo fulu maafitu, o ku nau mau e trucks, pe koe whai Tongatapu, pe o ku mau tau kawe i lewa o iyo o ku Totonu ke tau tea i knau tō. Ia mare ko hingoa ko Pacific Man, pa ko hau me Sālote Youth, kewe malo. Ko hingoa ko Christine Futuaika, ko lere mai me Sālote, mahopo whafonga e Youth Sālote. Malo. Mara pito hingoa ko Nicolas Sau, ko apu mea te me Sālote Youth. Mara. Malo ko hingoa ko whakahoko tauf, ko ki mautolu ko e tau tupuha te, ho ka kui pe ko e Sālote, ko e hingoa pia e taha e ngai mātanga e o hate iho, pa ko ki mautolu ko e whanau tau tupu e sila perua. Malo. Malo au pito. Whawhi ene whanau ako pia mei a who'ou, ke whaha o nau hingoa. Malo. Malo e mawhinga Māori, we're like the Form 4 a who'ou group. Pai ku mau disagree mata ke whai the title. Children with the age 10 to 17 should be punished in court if they're caught with drugs. No. Kaguma ko fristi kai tapu. Ko hingoa ko tupo Fanau fo pe ko tautanima. Ko hingoa ko Francesca Teu, ko tautanima. Ko hingoa ko heina kau fusi, pe ko tautahano. My name is Tonga and I'm 16 years old. Malo au pito ki o ngotimi i he introduction ko ia. O ku o atu lewa ko eni ai whainga Māori ke kamata lewa ai whiauhi. Ko whamanatu pe e tau ngahi rules ke competition. Te tau kamata aki ai fuafualea ko eni pia mei he affirmative team ai a koe Sālote. Pa te tau hoko lewa ai ke he lea o ruaki ko eni pia mei he team ko ina a who'ou. Ko e taimi, ko e tatangi koe whawhangutu o taha, toi ho minite taha ke lea. Kono tatangi tu o wā, koe os lava lewa ia e taimi. Whamanatu atu pe ka owa ho lea i o taimi, o titak lewa ia e maka ia e taha pia momo maka. Koe tau Kaveinga, o Totonu ke tau tea i he Fakamaau'anga e Fanau, ta ungo fulu ke taha fitu, o kumau mo whaito Tongatapu. Malo. Mo whamanatu pe koe tau tipeiti o ku bilingual, o ku lava pe o whapalangi
pea mo whakatonga, koe hape o ku whaingofua ka te mo tolu ke whahoko aki ai whiauhi, o ku atāpea. E kamata lewa e whakaha mai lewa e kamata tau tipeiti, a ke onu whatatangi mai me he ta whaaki a tau taimi. Māloa pito. Kole ke hufanga he Totonu na o se whaki ke atamu se lata youth ke tau Kaveinga pe mo tau kapoi te whitagok pe he o Totonu ke tau te ai he Fakamaau'anga ai Fanau tau hongo fulu ke tau taha whitu o kumau pe unau mau ai whai Tongatapu. Ko hono uluaki i he lao koia e whanua pe koe lao koia a Tonga i he wahe whitu i wā i he kupunima ka pau e mau koe moha whai Tongatapu ko pau ke tau te ai koia. Pe o kupulei ki tau tolu he lao, ko haa ki tau tolu ki tau tolu whai tuuna ki he lao, o talama he lao, o kwhia mao ki tau te ai ki tau tolu. Ko hono wā. O kwhia mao ke disciplina ki tau tolu pe koe Fanau, tau hongo fulu ki he tau tahawhitu. I he taimi o mao ai pe kuna ngawe aki ai whai Tongatapu. Kono whataha pēni. Ka pau he ikai ke tau te ai he Fanau i he nau ke iki. Koe nau arake ko lalahi, te nau te whahoka na toa ngai hia ia, pe te nau te whahanga hei ngā ue o kei ke tāu mo whiunga ki nau whahoko. Ko hono tolu, koe mo uilelei, ka pau he kei ke tau te ai, a tau hongo fulu whanau, tau hongo fulu ke tau tahawhitu, i he nau ke iki, he kei ke nau mauha mo uilelei, pe he kei ke mauha kaha uilelei ia e whamili, pe koe tō taha koe ia. Kei ke tau ofa tato ke he whanau, ka pai ai koe ki tau te ai ki nau tolu. O whe mau ke tau te ai, pe o ko ke tau ka poi pe o ku Totonu ke hanga he Fakamaau'anga o tau tea e whanau ko ia. Ka pau he ke whakatau tea, e lava lewa ke hanga he ka drug dealers, o hanga o ngawe ake whangi whanau ko e ni, ke whetuku pe kono ngawe ake whai Tongatapu. He koe whanau, koe kaha uia e whanua. Kono hoko, koe ofa ia, ke taha ia tau ofa ke whanau. Ka pau tau sope he whangi whanau iki, o whe mau ke a ko iki nau tolu he nau ke iki, pe ko i he taimi pe ko ia unau whakahoko e kovi ko ia. Ko hono hoko, o asia i he wholofola, pe o whakawholofola ia, o whe mao ke tau tea i koe, o ke pehe mai ia pe ko haha whai ngā tau. O pe mao o tau tea ia ki nau tolu o whai hia. Pe o ko kore, o ko ke tau ka po ia pe, o whe mao ia ke tau tea i ai whanau koe ni he Fakamaau'anga. He ka pau he ke tau tea i. Tau hanga na tau rea laku e ka hau e whanau ki tahi. Ke hawhainga maali ke nau mau, ke lawa ai ke nau mau haka haulelei. Ko hono hoko, o ko ke tau ka po i pepa, o ko ke whakaio o Totonu, ke tau te ai he Fakamaau'anga, ai whanau tau hongo fulu ke he tau tahawhitu. Mahalo peku, o ku tau sio o pehe koe whanau, o Totonu ke oua e tau te ai nau tolu. O whemau ke ki tlai, ki stipi'i. Pero hahanga hi tau tea e whakati nau toru, ka whe mau e ke whakha tau tea ki ha whaahinga hia pe. Kono hoko, o Totonu pa ke tau tea i he Fakamaau'anga, ai whanau tau hongo fulu ke tau tahawhitu. Ko anga ia ke he tainimi o whe mau ke tau hanga toka ngai lelei e tau whanau. He kapau he ke tau toka ngai lelei e tau whanau he tainimi. Te nau whakahoko, hanga he mea au hoko furiki vanu ko hoko he tau whanua i he tainimi. Ka pau he keke toka ngai mo tau tea ea ki nau tolu e alu o whakalalahi pe e te more whainga maali e koe whanau. Ko hono hoko, o ko ke tau ka poi pa ko ke whakaio pe o whe mau ke tau tea i e Fakamaau'anga e whanau. Taimila tau pehe koe whanau o keke whe mau ke tau tea ki nau tolu hu nau ke iki i keke nau ilo i nau mau nau whahoko. Ka koe taha ea o whe mau ke tau hanga toko ni ki nau tolu, o whe mau ke ki tau tea i ki nau tolu ke nau ilo, o ku ikai ke Totonu mo sai e mea o ku nau whahoko ko ia. Ko hono hoko, i he hanga he wholofola, ka pau he ki tau hanga o tau tea e whanau, e lava lewa ke more e whainga maali e ki nau tolu. Pea ko hono hoko, o whe mau ke tau tea i ki nau tolu, e more ngai whainga maali e ako, ue sia e ataka i he ngā ue koia e whai Tongatapu. E lava ke ue sia e whamili, nofo a Kaveinga, mo e nofo koia e whanua. He ka pau he ke tau toka ngai lelei mo tau tea e ki nau tolu. E lava ke mo lea atu e ngahi tuku whakaholo mai koia e whanua, mo e nofo o whani koia a Kaveinga. Ka pau he ikai ke ta ofi, ai whai Tongatapu. Whe mau e ke tau tea e ki nau tolu. Pea ko ke tuu,
whakapapau pe mo tau ka po e mau TV o ku whia mao ia ke hanga he Fakamaau'anga o whaki hatautea ke whanau koe ni. He koe hawhai ngā hia pe o lawa ke tau whahoko o koe ngahi dunu o hau mei mui mei ai. Pe aku Totonu ia ke tautea ia he whanau koe ni. He ka pau he ikai ke tautea ia ki nau toru. O ke tau ofa tato ia ti nau toru pe lawa ke more ngai whenga maalia koe ni mei he whanau koe ni. Mao. I totally disagree, and with that, I'll be using a quote by Malachi, who was charged at the age of 15 or trialed. I'm gonna highlight that he was charged at the age of 15 as an adult. As he said, as a society, do we want young people to be left in a specific certain fate in prison? Or do we want a process of education, a process of healing, a process of insight to support them, to understand how they got there, a process of growth? What do we want? For supporters, like the juvenile should merit more unique consideration under the law, that punishment should be tailored to development and reform. So basically what Malachi is trying to say, like, you should try to understand why they did that. What was behind the reason they took drugs or in possession of it. Might be from peer pressure, family problems, but you never know. Koe obe malo. Kore peke ufanga e whakatapu. O ko ki tau kawe o Totonu ke tau te ai. Hakakai uwhai hia i he whahatau e hongo furuke e tāwhitu. Ko mou sio kātou mai koe nau ki hataha e o he tau tāwhitu. O mou i loto kātou he mea tau lo tongata noa ki ki ai. Urua ki pe, koe whai hia ton ke ua e tukunoa ia, koe lau e wholofola. Koe mai wholofola ka tau tolu ke whawhai ako tau whaton tonu. Pe aku lau pe ki ai, a ua timote vai tolu resta hau no. O omi e wholofola ke whai ako mu whaton tonu. Kai tau te whito ke tunga tau koe na umo kei ai, ki kau afu o koe ni. Ko kulawe e tenu ka mou tolu, ke mou sio kātou mai homo whangi bataka. O kutai lawe whoke wholofola ia palo vepi, wahe ua tolu, vesta tolu. O tonu peke whai tautea, i kai uhingai, ko ha tautea koe tā, ke pehe ko ha whehia. Ka koe uhinga, koe tautea koe ofa homo whangi mata mo mou kahau. Ke mou maha kahau le rei, pe o te mou tōa ki whanu mo whai ngata a. Ko no hoko peki ai, ko mou whangi sino koe nā, koe te mpare o tua. Pe o keke whinangare o tua ki ha whangi ilo ngai whanau, i loto e wahatau e hongo furuke e tāwhitu, ke nau mau e drugs. Pe ka pate mou mau e drugs, mou imagine nge mea e hoko ke o tua, o keke whemari o tua, pe ita e o tua ia puto katoa. Koe tō nima koe, he. Ko no hoko pe, te mou talanga taa. Te mou talanga taa ho mo ngai matua. Lau pe ai whesoki ai. Ko urak whekau, uga hano tala ofa. Fanau, whaapa ki o tamai mo whae. Ko whaapa ki o tamai mo whae, o ala ke drugs. I tu ngata koe na, alau pe e mo tolu, without the consent ho mo matua, ke mo ala ke drugs, tai te mo hanga o wha ilo ko mo matua ke nau ilo. So, o ku kovi au pito, ke mo ala mo to ke drugs. Ko eve malo. I totally disagree with what you just said. First of all, you guys are talking about hitting, about punishment, but actually the title says that children in the age of 10, 17 should be put into jail, not hitting or punishing them. But there's a reason. You didn't even know why they have to take drugs, why do they have to use drugs for? Because maybe they have family issues, family problems, or maybe they're just trying to run away from what reality is. Most of you people, especially adults, don't even get what us youth people have been going through. Even family problems. Parents are fighting, children are suffering. Because I truly believe, if you just sit down and ask, why are you using drugs for? Maybe you truly understand. And I truly believe that maybe the courts should be separated into two courts. So there will be one to juveniles court system and one for the adults court system. So you can judge them and tell the differences of what
juveniles, criminals are using drugs for, especially us youth. Because mainly, maybe we're going through a lot of problems in how we are feeling and of how the world is right now. Right now, mostly people just don't understand. Mostly people can't even talk of what they are truly feeling inside them. Because mostly people that use drugs, they know deep inside them that it's truly wrong to use it, but it's the only one way to accept them inside or to fit in, especially in school, family, even in society. That is the only one thing people don't really understand. Thank you. Just some assistance. Koe hokat koe ni hokatu pe ai lea hoko koe ngoka fo'o. Just for clarification. The third speaker, Malo. Thank you. I strongly disagree to your point, with this point of ours, that youth or children have a lack of knowledge of the law on what is illegal from legal. So scientifically, children process emotionally charged information in the part of the brain responsible for instinct and gut feeling. So I still strongly believe that youth or children don't really, their brain is not fully developed yet. Thank you. You mentioned something okulek I knowledge I kids me agulele me me ako. Ko te tauvaru pe ki olunga ko te os ilo kita lele me ko. Pega tukat ko ke if I speho ta hongo full ko ta hafitu. Te ke pen pe ko ku sai ho me aku fai. Pe te ke vale kua pe o vale pe o vale o vale. O fema o ke tau te ai ak moto. O ka ke tala mai he topiki ke tau te ai o ta ko pe fa ko pirisoni. O ku ke pe ai ha ai tau te a. O tau te a ko e ave ko o ngawe he community pe ko ave ko ki tuku mahina fiha I pirisoni. O ka ke hinga ni ke ta ko kapa ki ta sisi pe hakileka e tene ilo me o ku Kaveinga me aku fai. So ko pe he o ton ke tau te a I pe ia. He ko te tau val pe kita ki olunga hongo fulu ta tota fata im ta fitu. Ke os ilo ko lele me he kovi. He ke os ilo ko fanki me ai ki ko e be malo. Ikai, ko te kapate mo tau te ai mato I ki tā mo mea. Ko mo tol koe lalahi, te mo al mo tol o anga ke. Pa te mo kei tā I pe mau tol. Tā. Pa te mau iri fi ai, ko me ai o ku whatupunga me ai, anga ake o whai tō Tongatapu. Ko I ai, ka taki, o te tā un fo, mamahi. He ko me ai o ku holai tamai ki me nau api, ko iri fi he tā. Ko me ai o nau ngai ake whai tō Tongatapu. Ko I ai, malo. O tū ke tau Kaveinga, o Totonu ke tau te ai. E Fanau tai hongo fulu ke tā whitu, I Fakamaau'anga nau mau whai Tongatapu. Uraki, e ue sia o atamai. Lama pe whai Tongatapu ke nga riri o whakaukau. Ia e taimi e mau, ia e taimi hala. Pa te ke whakaukau, ka e ko whakamasiva ko family, te ke kaihaa, te ke aloha e whare. Pako ia ugai, e ko popo ia pita mau Kaveinga. Ton pe ke tau te ai. Kai ko ata, o ko te tai pe ko fika fa, o ikai ko ata. Ka ko e ngahi whare I pen ke whahoko ke te ki motoru, o mau whai Tongatapu, e waha hongo fulu ke tā whitu. Te ria mo kahau e kahau ki motoru e whanua. Paroi ang mau ke I tau Kaveinga ta pe o ku Totonu ke tau te ai. Ko e taim ko tau ake whai Tongatapu, taim lahi o ku kai ke tau te ongo ke rea mātua. Ko e waha taim kon me hongo fulu ke tā whitu, ko e taim yok whai o tau ako I api. Tau whakatau ngai pe ka tau ka puria o skumu. Ko tau mahu inga o
o ton be ke tau te ai he ko e taha te ke mama o me ngahi tala o matua pa te ke toi whai koe ngahi unganga o kai ke sai pe ala koe whai Tongatapu ka te koe pe te ni liwa tamai te ke mahu whi mau pe ka ono ta ofi koe o matua pe whai pa te ke oho ki a te ki nao pe te ke toi whai a unganga o koe angi he kolo pe ka ngahi unganga pe koe kai ke sai koe a kou tau Kaveinga au pito pe Totonu au pito ke tau te ai e tau honga fulu ke tau taha fitu tau te fito ke Tongatapu kona mo ia yung gitara vogo ki mo wa e ofa Moimoi o te mo ala ke mea ko ia fatu tamak o tau te ai Totonu pe ke tau te ai e Fakamaau'anga tuko mo ala ke fai Tongatapu o ia ku e sia lahi au ito e nofo kolo i kai family a takai bang newe sia mo tunga whapanga i kai haa hai whare mo ngahi unganga ta whapapa o tau whanua au tau sio mata e taimini mao Mahalo. Before I start, just apologize if you guys feel any way of how I speak, but how do I start this? You see, what you spoke of, that it doesn't really explain a lot, because before you punish anyone, any sort of punishment, you have to know why they did it. You have to know what's going on in their head, what's going on in their hearts, what's going on in their houses. You need to find out what's happening to that child, why they're doing that. And to add to that, if you're going to punish in court, prison, any of those punishments, how are we going to pay for those things? How are we going to make buildings so that these juvenile kids can stay in? And there's many things that you just need to pay attention to. I think that's it. Let's just conclude. That's it. Thank you. Kaveinga o whanga whatapu ka tau moau ki tau Kaveinga pe o Totonu ki tau te e Fanau tau honga fulu ki tau whito o kumau mo trucks. Ko tai al koe whika raki, whika ua, whika tolu, whika wha, whika nima, mo upehe. O Totonu ki raki kumi ko ha uhinga na ngawe ake ai trucks. Kai ka palopare mai lao. Koe lao, koe mau, koe tau te ai. Toki mea ia ki mui ai loea ai tokotaha ko ia ke alo feinga ko ha ngahi evidence ke whaia ke whakahauwhia ki tokotaha ko ia ka koe lao tala mai ke tau te ai tokotaha o mau moe drugs koe lao maalunga e taha ko tau pitongani au ke tui ke mo mau ia da koe whika ua ho pehe o pehe mai tō piki ki awa whahu pirisone ko tō piki tala mai tau te ai kai ke uhinga kai ke specifiki mai ai taito ai tō piki tala mai ko hae tau te ai whai pe mai pe angehano tau te ai pau tau tui koe uhinga e Kaveinga o Uike ni Longa'i Fanau Totonu lao mo Fakamaau Totonu ko Fakamaau Totonu o whaia i Fakamaau'anga pau tau tuhi ke hanga he Fakamaau o ave hafu tau tea ngau e popula ke he mate ki he tau hongo fulu taha o au ke taha fitu o ko ilo koe kau Fakamaau ko kakaia ko matao tao te nau whaki pe ai tau tea whawhiunga ke he tau hongo fulu ke taha fitu ke he pe ke oangehano tau tea ke ne ilo pe kai ke sai ai ano ave holo e trucks pe ko no use trucks ko la pe ke ilo he leka o kai ke sai tatau pe mo hate sio ka te ki le ka to apiu alo ngahi vai te ara to ki taki mai ki sifi e ka wa e pe he pe fangi tau te ke te lava ta lahi leka ngau ki tau ai ki leka ko ia te ange pe ki sipis fasi si pe fa tau ke tau e tau motua o leka ko ia pa pe he pe e Fakamaau Totonu ta no ke Kaveinga he ke hanga Fakamaau'anga o ave ha tau te lahi ki hakile ka tau hongo fulu ke ta fitu ka whakaame Kaveinga ke oange pe ha tautea o e tuku noa e whaihia ke alu oange pe ha no tautea he ku ke sai au tautea ha whaihia he ku taramai pe he wholofola atuako ke tamasi he ne keisi ka fulahi ake kai te nehiki me iai pa koe kawe pa koe mea mau pou ki ai ke ako i ki le ka keisi na alo e afi ko ia lahi
velai ba mo ngai kaunga api kaunga mea o leka ko ia he ka pau he ke tauhanga tau te he pe le kaya sai pe ia pe au le ve ta ki ni ki friends how ke ta alo ave trucks ko he ke tau te ia pe ma fola le vai ai fu pe au ko no tau finga ke ta off he ko tau pe he ko wafe ma valu ke wafe ta valu fu mai ki la he trucks I tongan pa tau foka fu le vai me he ahoni ki he tau hongo full hoko mai ko ka ureka ko he tai mini ko na to ria ko e la la he tau hongo full ka hoko mai pe ko fema oleva ke tau ta off pe oange pe no tau tea ke o hinga ko fu tau tea lahi ka oange pe ke he pe ke ne ilo o ku ikai ke whakalao ano ngau ake trucks molo ave holo e trucks ko pe maro Malo au pito ki he up for college kai pe he foki ke Sālote youth I lava lelei ai tau whakikihi koe nei whakahoko o ku o atu pea whainga maari e koe ni ko ia ki kau whamau o ka pau o ku ia hanau mea o ku tokanga ki ai pe ko hanau comments o whekau aki pea mue debate koe nei whakahoko kai oang hataimi ke tally e tau maka koe ni koko koe ki he tau debate koe ni nei toki hoko malo ate whainga maari e koe ni ke tangata ik whai whekau pe o kia hane ngahi comments o whekau aki pia moe debate round koe ni. Malo. Malo. Malo tu aki urelei. Tata whata peo ngau tawha aki ko kou. Ko seo ke e ta Fanau mai na be fogo ku o na fa fofonga I don be na pe ku fa ika I fota ko na wait ai ko ta haono ta nima ta u gi ai ka ko fa matala ko ke foi atamai u do fa tapu ko immaturity ko ke fa kau ngata mai me ta u afitu ai I loto I na to ta tolu ke u afitu ai I loto na tolu ia I he tui o te ke matu o tua whiunga ai na whakaukau ke na whaitutun e whika whiunga. Ako nau tau kawe ka kohinga whoki ai Kaveinga ke tautea I nau tolu ke hanga he tautea ko ia o deterrence pe a ko ia I ha tahai he nau ages ke nau whakatonga I rei o ku hala I na whaitutuni he. Pako urake pako no wa ko se ko ke tau kawe Fanau ko fia bito ko ngai pone fo argument o mahino a bito very clear a bito na hanga o mai na tafaki pa unga ku no feo ngabe mo na stage ko na tolu pa ko fia uta na tau pena to ta fito ke fika urake fika ua a mo fika tolu na hanga o mai very sharp a bito ai uhinga ko nau tau kawe ai pako defto uhinga pe ya ai ko ke uhinga le rega nau tolia ai right and wrong e fika Totonu hala Moimoi ai ko hana whainga mari ke na whai Totonu on the race man ai issue ne domestic violence ko ne yapi ma ko me ala ta hai fa hola ke Fanau ni ko hika ke lava na tolu o feohi o fuhu mo struggle mo palpare ma whakai api e break the silence ngai me fa longolongo ia au na behe na hola me ke ngau ke trucks ke lava o mawahe me palapare mo na tolu ka ko se ko ke mago ki me bena feta wan ke ngau mo fainga mari a buta modol ke use trucks wi ka pate tau ka me point ko ya te ke matu tu alelei ho tau atamai ke tau whakakau lelei ethics ko o right and wrong ai ko ta fa ni fa yo fa malo bito mo use pipriko pesi ma mo me ala ya pe mahina mo pe mo ki mato tu ange mo tol I he whenga whamatara ko sa ia pe ngo foi ti mini ngo ko ke ange ni light heavyweight pa mo super heavyweight ka ko sa ia pe nga fai pe fe ako akilo wai te Totonu do pe tu mata magia ko na ages and tol ko monia ya na tol ia pa mo whainga kamata whakapoto ko ni maturity ko mo iai ke mo whai ai te riva
tau ka pun ko whamalolo pe ke ngoti mi malo pito. Malo, poko kole pe ke o whamalmalo atu i hangai tala whakatapu ko kamata ke polkalama. Oi ahoni, kai ata pe moau ke o ki o at pe hawhang ki whakalawe i he ko whai whekau pok na ne o sanga ia whakahoko a te ko ia kono mala ia ona e tawhaaki ko ni nai me atuai ka ko au ia na o whai a ko au ia pea neongo pe nau ki isi o hifo ki he pa nau ki tokanga pe ki he ngahi poini na mohanga o fuhui aki ai foi Kaveinga ka na ilahi ange hanga aku si ofi ho mo fonga whakahoko koe oi tipeiti koe tipeiti foki ia koe foi activity ia o kumaarie au pito he taimi koe o whakahoko lele ai mo whakahoko Totonu ai o ko amanaki pe na e o stufaki atu pe e he fitilangi pe mo ene timi ai lai tatau koe oi ngahi eria taha koe o whakamaka e homo tipeiti pea moe whatongia takitaha oi me mipa takitaha i he fo itimi aia koe ngahi tawhaakia na o hanga e awia koe o whakatoka ngai koe tahe ngahi mea koe i he tipeiti pa koe tawako koe whokie nok whai ko eni kaya ni ia mo tolu o ko mo whakaukau ke mo hoko atu ki wharealea pe ko hangahi ngā aue o whakahoko ai ngahi whakakikihi lea ko eni o ko mahu inga upito ke te mau ngahi tau ke ko ia oi whakakikihi lea ura ki pe ko e te whakafotu ngā pe mo ngahi lea o te ngaue aki o whe mau ke whakaapa whakatou ospe hoto kawat kia pe mo te unga ko e te lea mo te tuha ke koe ki olunga koe o lea koe pe ko te tā i ha foi poini ai tawha aki koe taha o te whai o ngawe aki ai ngahi lea o whakaapa pia mo whaunga o ku whakaapa koe whakakikihi lea o ku whakakikihi e foi poini o ku ikai ke te nofo ki taia o tā i atu ai ni ihi koe i he tawha aki koe taha personal sometimes ka ko fia apito ia pa ko whamalo ia wia fitilangi pe mo ene timi e nau ke hanga o whakamou i mai ai whaahinga whiohi ko ini ke whakamou iai ai whahinga whiauhi ko ini he ko whainga mea ko whainga whiauhi mahu inga he o kune hanga o polei a ete ilo mo te ngai whakaukau ko tāngai mea mahu inga koe ke te whakahoko koe ki mua koe he tipeiti atu koe Kaveinga o whia mau ia ke mō motoria whakatotoloi nau totou sio he whauia ke ki whai Kaveinga o Totonu ke tau te ai he Fakamaau'anga ai Fanau i he waha tau e hongo fulu ke tahwhitu penau amanaki au ia na mo osi o whakataranoa kakauloea na mo ki kukolo o mai hangahi kupu i lao pe ko hangahi hopo ko ngā ke mohanga o fuhui ake whai Kaveinga ko ngā ke maalie a whanongo mai ki ai kau whanongo pe he taim tātau pe e to koni lahi ia ki hono whakamaala o Kaveinga o tau tupe ko whiri mai ko ni he ni i ko ni me he Fakamaau'anga ngai Kaveinga ko ini ko ngai Kaveinga o ku nau whakakaukau pe o nau tui o whe mau ia ke o mai ia ki tua ke tālangai he koe konga pea awareness ke whakailo ke ilo lahi ki ai kakai e whonua o ku mahu inga eni he koe palpalema eni o lotonga to whanga ai whonua pea moia koe haho mo whakakaukau tau tupu e whonua koe hai mea Totonu ke whai koe ia koe whamalo lahi ka moto i homo loto lahi mea pango pe ngahi timi koe na kaikina nau lava o ka mai i he ahoni ka ko whalot lahi at ka te ai hanga he whiauhi peheni i he kaha o mo ka mai ki ai he koe ngahi mea lele ko tai mea ni koe mo wheitu e no whai ai e tau whakakikihi koe o ia ke ngahi wheitu ki he whakakikihi ai koe ke fu ai hano ao ngā ona ia koe ia pe malo malo tupo malo whiwhikau kono pe ke o whanga e whakatapu ko se ona whaki me moani ka tā moau ke o tāna ke pe ki comments whikau aki pe mo e debate he ahoni
Kau kole pe ke ngau ake le whampalangi. Ki e whanau e ni me api fo'o. I hope you were not nervous because you saw this team. They're much older, not much older, but a little bit older than you. Ka angin I love ke pasta. If I it's a good challenge. I noticed that a lot of you were nervous. You did make references to some of the issues, real issues of hoko hitaimini. The work that we do from the Family Protection Legal Aid Center under the Ministry of Justice, these are real issues. Kaveinga from your respective views about these issues, because it also helps us to progress on things that we are trying to put in place. Ke tokoni ke Fanau, therefore ki mo kau Totonu. I think it's the comment from Tupo. It's important that the topics that are given, that we want to see more some research. Perhaps there wasn't enough time, and we do apologize for that. But you're moving, those that will move on to the next round, it'll be great to see more research. Some examples, you can make reference to the affirmative team made references to the biblical references, and that's great. But more substantial arguments and supporting evidence that can assist you further as you progress in the debate competition. Malko hiape, malo abito. Thank you. Kataki langi ke fit langi ke pasat ke tangata ik Kaveinga. Last but not the least, Fanau, o kore oko whakatu tā maki, mo tā mate, mo whakaauha ai whai Tongatapu, e whanuani. Where ai atamai vai, hālake nau tamai mo nau whae, oho ki ai, e ngāwe ai whai Tongatapu. Kono tāri pēa e tā noa koen, o wapito e whai Tongatapu, for life. Malo. Whamalo ke kau whamau, I ngahi comments koe oku watu o whikau aki pia moe lava lelei, ai debate round competition, ai Sālote youth pia moe a Fo'o College, o ko whawhi eni a Mrs. Tupo whakowhai ko hiake ne whakahoko atu ai ola o e debate koe nei whahoko, e hili a hono teli I he timi me ta whaki, malo apito Tupo. Natanu ke make a drum roll he. Ki mo pe pauhanga o la watu ai grading pe ko ngahi maka whakaluku fua ko nai whaki ki he hongo timi taktaha. Ko kore pe ke o hanga pe o ki whama ala atu ai ngahi tawhaaki ko nai makatu unga me iai ahono whaki atu ai ngahi maka. Whatau osi pe ki he hongo whaahi e. Aia ko e maka, o kwai e ngai whai e ria la lahia I e wha, nai whaki atu ai e ngai maka maa Longa'i I e ria taktaha ko whai maka e wha. Ae koe maka uraki, e ria uraki, ko e organization and clarity. Kataki pe o whakapalangi mai mea pa te urea, lau whakapalangi at pe na hala kai hanga he kau mea ko ni Fakamaau'anga a bea o whakahu. Ae koe, the first criteria was organization and clarity. Aia makatuunga eni I he the maintaining of arguments and responses which were outlined, they were clear and presented in an orderly way. Aia na whi maka ia e wha.
The second criteria, use of arguments, because reasons are given to support the resolutions. The third criteria, use of cross-examination and rebuttal. Identification of weakness in negative team's argument and ability to defend itself against the attack. And then the final criteria was presentation style. I got no hanga e awia for matalat ka ninai kawai I tone go ho voice beko ho leo. Example pe ya e tone go ne I fika fa go he tafa aki go. Very convincing, very you captured and used your tonnage to effect. Clarity of expression, precision of arguments all contribute to keeping the audience's attention and persuading them of the team's case. So basically, me meko ngahi area lalahia e fa na e makatuunga hono whakiat kai ai ngahi maka taktahai. Aia koe whai maka e hauhawa e whāwalu na e malawa na mo whenga ki ai. Aia koe te ulawa atu lewa e maka whakalukufua koe koe na e whaki atu he kau Fakamaau. Aia koe timi koe a fo'ou me he whāwalu na e whaki atu ai fo I grade pe koe whai maka e wahiwa. Koe timi koe a Sālote youth na e whaki atu ai fo I maka whakalukufua e whanoa me he whāwalu. Aia koe timi o kunawi kuna ai ki whai takai koe ni, koe timi koe a Sālote, koe lai peke mātanga ki mo paspasi mai e tun koe ni. Malo au pito tupou, to e kore wha ausat peke tau to e paspas ma kehe mai a Fall College, malo au pito e lawalelei, tau tu peiti ki he hoatani. Aia koe mahi noia o tau timi e wha e hoko atu ki he round 2. Aia e whakahoko ia I ahapule lulu I he wha ki he nipe. Uruaki koe Tonga Lady Association Team 1 win by default o hoko ia ki he ahapule lulu. Whikawa lewa koe Alaki Fonua FWC Youth. Tolu lewa ki ai koe Sālote Youth, pea timi holo wha lewa koe nui makamaka. Kore atu ke mātanga, koe tau paspasi I mai, e tau ngahi timi o kuhoko atu ki he round ua, o e debate competition ki he Justice Week, wanoa wataha. Malo au pito ki Ongo TV, mo lawa atu. Koe hoko pēni ki he tau po kalama whaosi, ku whawhi eni aloma Kauwaka ke whahoko atu ai lea whamalo, pea kole ki he tangata e ki whai whekau, ke o mai pa moe Totonu. O kuiai pe ai tau ki whamokomoko e hiri e osi ai polo kalamani, o ku teu he pot ngawe, ke whahaunga ki homo tuku taimi I he hoatani. Malo au pito. Tapi afia e toa tau lotolotonga. Pea ko kore ke hu whangat mua he talawhakatapu e lotu pea moe whanua. Ka tā mua mo oku ke hu whafofonga ia tu ai whamalo. Pea me ik minister ai lao ka umawho ke ai pulelahi o potungai Fakamaau'anga. I he ngau e lahi ko ikuna he fiafko ini. Ki he tangata ik whai whekau. Ka umā e kau whamau e fiafko eni. Pea pehefo ke ai whamalo ke ngahi timi. Ko nao whai ai whafofonga I o e whakakikihilea o kamata aki ai Longa'i o Uike Fakamaau'anga he aho ko eni. Kaya halea e mo ua ke o atu mate mo tolu ko hinga ko e tuku ho mo taimi ka mo kaunga Fakamaau'anga I whakataha mo ki mau tolu ai tau kawe ko mau whai I he Uike Fakamaau'anga he aho ko eni. Peo gai ai ofalahia mo e talamonua ke timi Sālote I he hoko atu ki he konga hono ua he ahapule lulu. Whamalolahi atu fo ki heni ki he kau whamawhalalea o e fiafko eni. Pea pehefo ki a tek motol ko toa pea e kau ngā ue, kau aahi. Ko tau kau whakataha I hono I kunai o e ngau e anga o e fiafko eni. Tala monu at pe ki a tek motol tau ange pe
na tau mau ko toa pea au fefia mua Fakamaau'anga fefia o hange ko ia a ko eni he moni pea same ko kamata mo e kio ilo sai pe monu ia na tolu ku fanga kiai o ga ya o fala het ka tek mo tol pe mo popo o fa to manaki peke hoko atu e aha pongpongi pe mo timi kuna te tau hoko atu kiai e fiau hiti peiti ka hoko atu le vereva malanga ka tatau atu te vai dar Latu ko famara te peke na te patere por ako apfo patere kwas malo si popo magita Fanau e han kreso tau e ki pa mo e ofala he toa pa mo e fehu tuma la mo le manani no foi e te mo to ko ta pe na hiki ka fai pota ngata amen